Күн шәрфіңіз қайырлы олсын. Бүгін Қырым ижғалының 784-ші күні. Соңки адисе вақияларынан заман тақымы танышеті. Студияда сізлерні мен Муслим Умеров селямлайым. Бүгін Ахмеджит шәрінің Киев район махкемесі Ахтем Чигознын апысты болунув мүддетінен бағлы меселені кене бақачақ. Бұ ақта өзінің Facebook сайфесінде адвокат Николай Полозов яза. Хатырлатамыз махкемеде 26 февраль меселесінен бағлы 24 март күнінен чықарылған қарар көрілежек. Ахтем Чигоз Алиасанов ве Мустафа дегірменжіге 24 апреліне қадар яссақ мүддетіні ұзытылмасы бағылажақ. Бұ жинайы ішінен бағлы қабатыны бүтінле Қырым татарларға юклейлер. Чигозге есе саз қабатлы оларақ 10 еллық апыз жезасы белгілене біле. Қазаланғанлар санки Крымская оборона тарафдарлары көстеріле. Белли Русия журналист тенқытшы Александр Невзоров Қырымның ижғалжы акиметіні Қырым татарларға қаршы өткерілген репрессиялары үшін тен біледі. Эхо Москвы радиосының персонально ваш программасында Невзоров Ярамаданын тамыр халқыны айретте қалдырыжы жесур халық оларақ белгіледі. Александр Невзоров Қырым татарлар ақларының бозулығыны бұйық хата оларақ адландырды. Да, вот с крымскими татарами, я боюсь, они делают какую-то уже стратегическую, глобальную ошибку. Мало того, что они начали вдруг крымских татар прессовать абсолютно не по делу, совершенно не понимая, что вот этих людей разогревать, а тем более раскалять никак нельзя. Чеченцы покажутся тихими ангелами по сравнению с тем, на что способны крымские татары. Я просто знаю их как людей необычайно храбрых, решительных и, скажем так, очень своеобразных в своих манерах. Украина тышышлері назиры Павел Климкин ве Русия тышышлер назирлігінің елбашчысы Сергей Лавров Қырым-татар милли межлісінің ясақланғаны ве сияси тарафындан мабус олған Украиналы ватандашларының бағлы меселелері телефон сүбетінде музакире етті. Бұл малимат ақында Климкин өз Twitter сайфесінде білдірді. Русия тышышлер назирлігінің сайтында есе телефон лақырдысы ақында ифаде етіле. Ама Русия тарафы бұл сүбет тек межліс ясақланғаны ве Украина тешібуслігіні от керелгенінен білдіре. Ижғал олынған Қырым Ярамадасының әлісі депутатларға сағлық сақлав назирлігіне шикаетте бұлуналар. Оларының айтқанына көре имтиязлы иляч ве тіббет қызметіні көстірувнен бағлы сымарыш ве фиятлары назирлік тарафындан белгіленмеген. Бұннен бәрабер апханелерге олған боржылар оделмей қалмақта. Нетижеде хасталар илячсыз тедевиленмеге мечбурлар. Базаларда есе илячларының мүддеті ескіре. В связи с нерациональным использованием лекарственных препаратов и неконкретно сформированными заявками на сегодняшний день, хочу вас поставить, сегодня инсулиносодержащие препараты у нас пропали на сумму 10,6 миллионов. Это просроченные, которые изъяты уже препараты. А это федеральная программа. Также истекает сегодня срок годности по ходу препаратов, закуплено в рамках федеральной программы, на 62,5 миллионов. Представляете, эти препараты, которые необходимы гражданам просто для полноценного ведения образа жизни. Украина шымдыки вазиетте Қырымға суф бермемек керек. Чүнки Қырым алазырда Русия тарафындан ижғалде бұлынмақта. Бойле фікірні Қырым реалий сайтына Қырым ве Ахяр ішлер бойынша девлет қызметінің муавины Зарема Озенбаш білдірді. Малюм олғаны кібі әвел Украинадан канал вастасынен миллиард кубометрден зияде суф ярым адаға келейді. Бойле етіп 85% Қырымны суфнен таминлейді. Қырым ижғал етілген сон Шималь канал вастасынен екі ел давамында суф келмей. Мы никоим разе не должны, как государство Украины, решать вопросы, те проблемы, которые возникают перед оккупационной властью. И именно поэтому мы перекрыли, и вода в Северокрымский канал, я надеюсь, не будет поступать. Я надеюсь, дамба будет достроена. Она уже построена, ее осталось достроить. И она выдержит весь тот поток воды, который соберется в Херсонской области, в Каланчике, и вода действительно поступать не будет. И все вопросы, проблемы, которые возникают в Крыму.
Ахмежи шеріне келген ана yollarındaki автомашина невбет сыралары uzak mesafelerге тізілді. Esas себеп bu Kırımның шарқ tarafında өткерілген yol tamir işleri oldu. Bazı yerlerde mesela Prospekt Победы sokağında arabalar екі sıraға тізілгенлер. Büyük yük arabaları ve avtobuslar yol kalabalığını kaldırımlardan aylanıp geçmege mecburlar. Arabacılarının bildirgenine göre yol hareketinin müddeti daima tamir işlerinden sebep екі kirege arttı. Kırım'da ФСБ hizmeti Rusiya nezaretinde olgan Ахмечит rayonunun yolbaşçısını yakaladı. Bunu işgalci prokuror Natalya Poklonskaya bildirdi. Sergey Volodьканы 1 milyon rubleden ziyade paranın hırsızlığında şekleyler. O öz yakınları ve dostları ile hizmetlerinin gösterilmesi boyunca anlaşmalar tizgen eken. Böyle etip büdjet paraları masraf edildi. Volodькаға karşı cinayi iş açıldı. Sergey Volodька Rusiya Memuriyetinin Ахмечит rayonunun yolbaşçısı vazifesine 2014 senesi iyul ayında tayin etilgen edi. Kırım sakinlerine içtimai ağlarda sakın olmağa tavsiye ettiler. Rusiya media juristi Galina Arapova'nın aytkanına göre Rusiyada içtimai ağlarda yerleştirilgen adi malumat için ekstremist olmağa mümkün. O internet kullanıcılarını yerleştirilgen malumatқа dikkatlice olmağa çağıra. Çünkü bu malumatlarını ekstremistik olarak tanıy bileler. Для обычных пользователей интернета это когда они делают репост материала, который опубликовал кто-то, естественно, не проверяя, относится ли этот материал к экстремистскому, признанному ли он экстремистским законом, судом. И тогда в таком случае это может быть как уголовная ответственность, так и административная. Чаще, конечно, административно, но это тоже неприятно. Вопрос ведь в том, что вы все равно попадаете в список экстремистов со сильно вытекающими последствиями. У вас могут быть проблемы при выезде за границу, при пересечении границы. У вас могут быть проблемы в банке, потому что может быть заблокирован счет. Ну и в конце концов вы не сможете работать с детьми, вас не возьмут на работу, связанную с образованием. Rusiyanın baskısız kureş meşguliyetlerini bugün Kiyev'de takdim ettiler. Bu kullanma Donbas ve Kırım eyalısı için çıkarıldı. Onu stratejik araştırmalar merkezi hazırladı. Kitapta silahsız dava yolları gösterili. Amelde ötkerilecek meşguliyetler açıklana, çeşit davalı meselelerine bağlı misaller gösterili. Kullanma tek elektron şeklinde neşir edilmeyecek, sebebi ise tehlikesizlikten bağlı. Героям слава. Агресивний суперник. Він нав'язує нам силу. І він розуміє тільки силу. І тому якраз от ті репресії, припустимо, що зараз йдуть в Криму, а вони не в останню чергу пов'язані з тим, щоб викликати зворотню агресію. Тому ми хотіли дати перелік практично тих методів, які вже є у світі. Бо людина або група людей на окупованих територіях вони можуть обирати або колективний спротив, або індивідуальний. Всі мирні мітинги та зібрання, що мали місце в Криму з лютого 2014 року. Всі публічні заяви, пости в соцмережах, лайки на підтримку України та українського. Саботаж, неучасть у референдумі за російський Крим. Відмова або максимальне обмеження від будь-якого діалогу із органами влади в Криму. Перегляд українських ЗМІ через супутник інтернет – це теж справа несприйняття російської окупації. Це є в моєму списку проявів такого спротиву. Арсенал санат merkezinde Халқара Kitap Festivali başlandı. Onun çerçevesinde Kırım mevzusunun bağlı sergisi teşkil edildi. Bu sergide Mustafa Cemilov Adalet ve serbestlik kureşçisi mevzusundaki ekspozitsiya ayrıca dikkatқа layıktır. Bununla beraber Ukraynalı etnolog Елена Соболева yakında çıkan Свадьба крымских татар традиционной формы и трансформации монографиясını takdim edecek. Bununla beraber sergide Полуостров страха, хроники оккупации и нарушений прав человека в Крыму adlı kitabı takdim edilecek. Birinci kere böyle tedbirde Kırım'dan kelgen balalar dergisi Kırım Tatar tilinde Armançık ve Kasevet jurnallarının numayışı ötkerilecek. Misafirlerini ise yırcı Elvira Sarıhalil öz konsertinen eglendirecek.
Нам хочеться нагадувати постійно про те, що втрачено Крим, що це є елемент агресії, що треба просто нагадувати і людям, які живуть в Україні, але також і нашим закордонним партнерам, що просто підтримували і намагалися, щоб Крим повернувся до України, бо це є просто частина територіум цієї країни. І якраз ми подумали про виставку про Мустафу Джамілєва, тому що просто це є людина, яка, можна сказати, як ікона, яка розповідає про як можна боротися без вжиття зброї, про незалежність власної держави. Ми маємо шанс хоча б змінювати, навіть не змінювати, хоча б розбивати, розвінчувати ті міфи, які сьогодні активно пропагує російська окупаційна влада, кажучи, що в Криму немає репресій, що в Криму всі щасливі від того, що там відбувається, що в Криму на 100% підтримали референдум і так далі. Тобто ця така діяльність, вона в першу чергу важлива з точки зору інформаційної, саме з точки зору розвінчання міфів, які активно створює російська пропаганда. І цей проєкт саме про це. Тобто через Мустафу Джамілєва є спроба довести і розказати всьому світові про те, що є боротьба, є спротив. Він знову ж таки традиційно для кримських татар не насильницький. Ми не проливаємо нічиєї крові. Ми без зброї боремося за право жити в Криму. Бу ноктада yayınımызны yekünleymiz, sizlerge yekünler tileyim. Akşamki zaman yayınlarımızны kaçırmаңыз, көрüşmek üzere ATR ile olыңыз.